Abrantia friend Reverend Abronoma sabra me no kasa yi de aposifo aso ne mu a enne ya me no kasa yi ye de ne court na ye che no asofo akuku da mienu na asan akoka ho asan aye case ni bi asan ede etia no na ni nyina ne se abrantie e ba abonten e be kan samfa yen papa Stephen Adom Kyei na sorry friend Philadelphia se wo koto aduane ne se wo hunu se Philadelphia sticker ebo aduane wura no ho a ana se ye enkwan se ye mo se ye fufuo so hu se Stephen Adom Kyei sticker etare ho a hwe yie na wanto aduane no ana so si hwe yie okan ye no osinye se bia wo gu obi dwa na emu minu asema wo kan de na wo gu dwa no yentie no Philadelphia adehye kronkron tufo antie ohoyi ene wo mati kopo empanyi sisi etufo no wantie akwa ante ade bebese medi ani bre afutu semba ko bi eto fema wo a wote menka se wo kɔ baabi wonam kurom mo moto abote su nuane no na wonam baabi kɔto se obi de Stephen Adom Kyei anase Philadelphia omo stickers ene omo posters no atetare enuane bi ho akoye se enkwan aduane abomu aduane emo aduane ne aduane edi koyi mu adidie bia na wo de saa ma atetare ho a please wo to se aduane na be extra careful enye obi dwa enye obi adwuma na me ba be se no nemum de wo mu ni eno achi abrantie isa be kasafa papa eye sofo ujaba ho ema eno nso obeka nsam a ekire se ujaba omfri nyame na yentie no na no pa wiane anadwo atwa se nipa piani da ho na ye sori waka no afempo no bia kuma ahuru asori ane buafu a ose ade ntina wo kan jaba ho asem because wakọ ne champion wase wo nkom na ye no kre menka se nkom hye ne ya tro sa wo kan Acts chapter 16 verse 16 a Bible si na oba bi hye nkom no hu ani sode hunu but no yesum na no hye nkom di po achi eye po ahomete ana Paul de ne ni hye no ka chen se hu fin fini mu ko na hu fin tukoi Paul bre so ene ne ya na ka meka se Paul obu aten because ade ntina oba na nkom na muso de humfi na ye ene Ghanafo ade bia nsankyene wo mu bia musie ye nyame a but ebedura wie ya na mahu se enye urade wa mananso a wode ko kila nkuto so sofo gege eye Ajagurajah ka kire ne se sankofo ni nyino difo nkansa ma sorry de besi Ajagurajah so nyina no they are leading people to hell enunti enonso amanfo enhwe yie Difun kansa na nkamba sori no jidi koko true faith ene Ajagurajah ene sunsun sori ahodo no omo leading ni to hell na de ama brantie ho akwa kire no ene se ebra obeka sansem no Stephen Adom Kyei de no in fact papa ni gina na sorry dem eka se onu mom de wajinyame di na emom eka me ese Ghana ese nkofo ayo madwe so mo begu nkofo bi hu fi enu nti say there so evidence o kasa na wo evidence there also no ni problem na uni evidence there ene odu through police station as ye do ko gina court na sabe odu evidence na ba so went me am provided there na che se emra no ene wo enia no amen yawa police yawa mra yawa court. Yes. Make us na mo da. Me pesa me set records bito. That's right. Neka ho forever. Yes. Anunti na maba. Amen. Make us mo da ho. Amen. Amen. And our platforms na amamfo etete so na ye bo medindi matem no menin de chensa. Yes. Shampim. O pesa tresa shampim munye na asabe. Wo nyansa sino bia. Dina nano matem. E dina na imanu matem. E di Philadelphia menye na atem. Daddy. Emra wa Ghana. Yes. Amen. 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 Na eno ena brantie sa bre no no wadi kan akasa asem na wi eninti eye Philadelphia papa Adom Kyei o tekini on as abri abrantie no
ne ho akodi aposifoɔ ensɛm a in fact ne ho ɛkyiri ne yie pa Mutu kana. Bottle boy, mutu kana. Stop, what was that you? Stop. Stop doing. Stop the video. No. Oh, you can't any fear so much. See, we do everyone say, we are police as we welcome you. Na de ma ne ho ye ahinie ebra obeka sansem no aposifo invite no ye invite no na okotena GH page okoho na okoka se aposifo invite no nemum waka kire om se oye ye friend sen oye fasting fasting nso oye ne emu waye pa nto owie a na obeba na owie fasting ne kra nso a em se osan kra o program bi e o Cote d'Ivoire eno nso giso owie a ansa na waba yenkoni yenkotie no ka ade bi ho asɛm a ebetimi di na kwa abanyama nie because me nimse betimi de bakom me no ka say Steve Adom cheri ohwehwɛ me obi anim ohwehwɛ of mako procuracy police station ese me mra ana me ka che say me ye program me wie next 3 years me wie ana me ba obi anim ohwehwɛ me ma me be ka na air program ye program next next 3 years fasting prayers be sorry program need intim that's what fasting me ye 3 years ye ma wie me wie kra me obi o Cote d'Ivoire nche no so ye years asem enti me wie me ba ma anka se me mama disrespect obi a be ma 3 years am ya de be ba so atiase ojaba nso ma ne lawyers frɛ me ama ono anka sa frɛ me se police enuma bebrebe be de nti a ya da sukuta ye no kuredi mbodua mu ni se wonim ne wo ye na wonim se de wo ka na ye no kure na to asumu a emfa won de ebesi awurade betima ye twitwaje fo e wo ho na sabra me no ka se de maka no ne ho akodi nsenseme ama sabre enne due ya me no kasa ya no ye de ne court na ye de ne court no apart from say papa Adom Kyei dua a report ne ma ye che no oja ba de ne report ko Ajagurajah nso e de ne report ko na eye Ajagurajah de enimu no na me pese yedi ho nkomo kakra oso oba ni wiase oti social media na se pa enu nti no onye na dwen se obi beba be ka no ama sebe wame ache no na emu mebra brantia ne sha ase so ogu ne ho fi no oso ofa afon frɛ no se Abronoma menu aketo no nsɛm a wo keka no hwe yie ose abrantia ne ka chen so ntimi nya ne hwe both spiritually and physically oso ntimi nya ne hwe ema Ajagurajah kyeremu a abrantie na no tia no edidi na tem enu nti enam so ema o se okate no abrantie ne kate eye odifo kwabnesi ama ede ne firi ahoma no so yeso ma kye no na papa mpa twa ya te se oso koye case no kura ere kure hai eno a mete se a kye na metuka firi ase me ko Kenya ase oso koye case hai now this is the first time my report will be police station me bi da na me di ka catch the ntia me yes ah me nya bi da fi se me ba wiase my report will be police station da me pa di matam social media na me fo bia nko gina court da ade ntia me ma me sunsun di ma me na this situation me fair boy no phone so odidi matam do kate no o ka che se ba bia me pa bia me fa nko bo spiritual and physical ba yi no ano na me se mate and I'm a smart, no problem. And I'm a shining come. Me catch her is a mimincho. Miss Rosuti, me catch her as a mimincho. Basia Chiwada, I bet you know. Out the police station, who wants to be now? One chance of shining come money. And why a chini we am two kako Kenyasi from a Kurasi to Kenyasi. Straight, if I'm Mafia Kutani. Me do na me tell me say o kai say me say won kom e ka kire wo say ya be chiw na me meba ho
to da Kenya so me media kwa ka ho wase me som bosom atu bosom atu aduro afi so me gigi asorefo na ni munyam me gigi gi omo hyabre ne ho nko ne ba e be bia me kotu bosom no onko kire me wo be bia me kotu be bia me kotu bosom no onye den Because one to baby am go to bosom no go here den. Ah baby am go to bosom no. This is the first time I me yes ade no. The TikTok form mutie me. This is the first time I me yes ade no. Me nya bi da. Enkofo di matam social media me kwabele se ma me nya bi da. Me ka se me nya bi susu da. The first time I me yes ade because I called him up. Na me ka say usa. Afa na wo ba adwuma nim. Usa. Unyimi. Jimmy picture free so. Why no attack me? Or did my time you are not sad attack me? No attack me church elders in my church. I'm sorry for level 5 for you now. Obi able to take your shame so munyai. Obi able to take your shame so munyai. One day now bruso or kasama no bruso face or this sorry for us for. Enyina ya bosom for. Afa sorry for us for we sorry so dem man. Spirit big jira ho ebe take you on abe yo no ma bebre sorry for so for the giant as papa no madar ma munya to bose ne mere beba me tie se so fa du je wa ya de I mean shirawo me ni muda wa ya de wa ya de ya na sa de me ni sa on misros abadaye ni doso me nya sa akoma ni bia ka mepe so be di matama and I'm sorry ya yes so for bisu de bempa o social media nye so for panyi o su bempa o yes so for bisu o TikTok e fe na also small boy so be di matama team and no the apology abeto so that they can so be ba ya no I think it's a Ghana 4% no man chino aha o china o be jan kwase asem ni die and is there the chia na ba me mu what be there 1 2 3 match Odi for come bless money. Toba so fitia no kure. Me so be me so complain akoto so. Matese anopai so for jaba so de ne de ekọ. Matese so for obi ni mu nyina de omo de ekọ nti no. Abema ne de onyina yie. Na busuafo mo prepare. Obi na ka asem kire me wo se o bobra pescato de bedin kwase asem. Yes, o bobra pescato de bedin kwase asem. Nti na busuafo Abronoma busuafo nya ready. Na mo ne asofo makoma 12 e ba betwe manso Ghana ha sei. Ai. Eti no sa mo pese mo hu se ampa makwa ye complain bia. This is the first time I mean yes the whole entire life me bida. Me nya bida mabrabo. This is the first time. In some nipa dey atum so okroma. Yese me num moja yese me nya bida. Babo we mu ade. Na anyway atraha Obi no di matam social media me friend am catch us jade wo ye no but papa me jami nye biem na nipa da jai but we die he had the guts say be bia me pe bia no me mfanko nti be bia me so bi nim no 77 pagasa asama obo spiritually but for Ajagurajah ye wa obi no obo hu so no no ye o but we die ya chiw anyamram je ya kwa chiw da me so bi complain akoka na me di evidence aka ho it Monday ya did gira court Susum no na many court bi na o me ya no da bia me ne kwaje bosom no to kwaje bosom dia me na e den e kwaje ye ti boss ba bia me kwaje bosom no o me kire me sesie me kama na tom me hu se nipa da sani ensura de biem and me hu se obi tane hwe image na ka se enya hwe a obati wani no na do ma di bone is all temptia yebe somra na hwese mra no eye adwuma Ojaba nso kire mu a Ojaba nso se abrantie ba bonten be kan nsem bi se eye ono no prophet Ojaba etoda wo mu yi nipa firi wo ma sorry dem mo do mu ka kesiem na police moto di animu no makoto wo mu agupum obetimi a preach ya kan sem bia but western sa ko fa police for panyi na de le picture beto na wafa asofo mpanyifo na do mo picture beto mimiti we asem a wuken say na enkofo bi di nipa egu ka mu na police ayi moto edi anim
na o ma besena ko to o magu pum ensem a wo ken wo evidence ade na social media no ya abuse no sa se si a omo yodium on say e Philadelphia for me tu chema mo Philadelphia asafukuo me tu chema mo manyinya course bi wa chire say ma me fa me case ngoka ho but me sanya sa video we no a wata ge me picture abra asem a wo kan fa police for ho na me so menye police ni no me kwa koye case ni koye case support ne Silas mu nyina do mutum enso heaven kwan ni ebebi amomu nyina meboa se Paul so na oba be ye Paul no so no kro okum nipa enso akire ya se Paul awa mantem abesena dikanfo eti me nso wo ya me saade we se ya minkum na emo me be ye case atia wo kwa koda obi ne ho kakra wo koba besua nyansa afei mo evangelist for na mu preach ya na makofo obi picture na mo de ababa beto ade na mu preach fa ashawofo ho a mo nkon so ashawofo no picture mfa ma tag mini ya social media na da ho ada bia me betena ha ya na meka no ohunu obetena wo danketo bi mu aka wo obetena danketo bi mu no aka asem no na emom nie nani abre no obepe bibia yo sanso obi a wodi umenken no wanhwe yo de besa wo bayire so ohunu na ade asem na eda ho no akoy no kwasia na ntatwe no ugbo anim onye yie ugbo akire nso onye yie enu nti gise ye pai twene na pampem enu nti me pai na pampem aka akire menua no mo nketo amafa nyamedwuma amoye no se Madaroma adwuma no betu obi wom wobusa ho de enti a Reverend Pastor Eastwood Anabamo Duncan Williams mo eni ade yede ani di ama wono mo a ebesi sabre ya na nkofo bebre na so omo yenya atwom sam panyimfo asofia mabobo omo din nanso media ya na mehunu ne se asemu ma udieni a yenkoma ne maache ene die mehunu nie obi a peso ogina obi so no wodi hwididuru baabi enu nti wa bra wa wie Bible school na wo ba no e wo so take sofo panyi bi na nkofo te ne nka menua obi de bechew obi mfa nchew diniye obi de bechew obi nso mfa nchew sanse ene reputation ansa na wo be build no anu wedding ana me di ka asem bi se wo ka asem afo obi hu social media hunu se wo kura concrete evidence asama wo ka afa obi hu no hunu se wo kura concrete evidence ayebusa wo se wasam na wo ka because hwe Ghana na ye fa nsam tra saa o edi enti na broni ne ba ono akase timi ma ne ma me so no akọ report no broni atia ne ba kura no wotia akwala no antia ne yi a obetumi ama wo parent no ho akiro ba se ya fa bibia tra saa menuanom se de America no nyamedwuma eye sansa senkenye nyame a yenyina akura bia nke eti atete ayira na emom hunu ba bia wo keka koro no wosi yi atan mamumu atan eno ne kire se so obi ye bone na wo evidence aka kire no Bible na da wona kasa wa bebuom the fact so si yi atan no enche se wonni evidence mfa obi ho a be kan ho asem yi atan e kire se mehunu sa asomasi bokro no mi yenyame sofo matesema ame ne paisa na ade ayira mi hunu
Se metena se na man kwa kan kire ma me ne se ma me hunu sa asomasi ekura m wofa enie mitwa na picture kura na maye bone wo nyame anim na meka si nanim so sa mpa me hunu se na wofa ti mayi aten osi mu aten se mi yi abrantie na aten wi a wona wo fa asomasi ade wo onko heaven mabu aten nyankopon ko anso ani nipa wono na bo wi asemu niema nyina wona wo so obu aten wona nim ba bi odo obi abegina enu nti ya na mu preach na moka na ai bonsam jembe ye de sansa wonko na lumba ho na Michael Jackson ho wonko na we wo ho ya na mo ye mesere o evidence say kodwofo su be ko bonsam jem na o evidence say Michael Jackson wo bonsam jem minua Bible ne say otwabere ni dura yemani nyina mom nyini ne so otwabere ni dura obeyi ni die ewom so hunu enu nti da bia ya na me betena na me kasa me choose me words carefully dia was me react to no me react to wa bra me mfa bi nka ho ye wa ha ne papa akwasi ewu akoka se dade lumba abonwom bia nkwanoma me de me kra abo afode ne free so ote sa anwom na na otroto wo se sa nipa we wontimi nsakrada me ba abonte be ka chen sa asama papa ne kan eye wrong so obi ka so ato nwom nkwanoma me de me kra abo afode a na no nkyere so de ne kra abo afode ama bonsam ntemu Bible no mu kinkan etoda eye amon kinkan ni yi and unim the number of people that the lumba nwom nkwanoma ayi wo mo ede wo mafiri wo hawo bi mu etwa wo madwendwen bi so me ba bonten be kan e eno de me wo ho kwan se meka because obu papa na ten se ontimi nsakrada because o te sa anwom na no otroto ho me as a high life lover me ba bonten be kasa e what you say ase se de make an obi eba opeso ogina obi so na wodi hwiri koduru baabi minu ase de make no esono akokọ kra na esono bireku kra enkase nipa asomasi watena social media waye ne bia be 10 years ye nche ne da esono ni din ena esono ni din esono baabi ewo no ena esono baabi ewo wo esono ni kurom ena esono wo kurom inti ye niema bia eya amomie nhwe yie sabre ya chiwi minua nipa mienso kai se sa asofo we nso no amampanyimfo akura to nsa frɛ wo mo de enti ekue badu ba mete ha ya na maye din ne nyese bia asem no bia nka mentimi nka bio asem sisesi a ya Clement no ode me ba asase so no wawu kue badu nkita wo nkura ti hwan na ebegye sa asofo akuku dami akoka wo ho asemi nipa miensan wobia ne mampanyi wa ayonkofa wonum wo influence IGP please for mpanyimfo ko onum asori no omo tonsa kas la edidimpo ekasa enunti sa enye nyame ene beba begina akire ana obeka sa nkofo yi akoma se minu ya nyawa wanhwe yi a enru bra yenyawo no abra bo aye basa odi ye koka kasa Paul ne Silas ne we ye de wo to afia ase eka minua obi na so obanu aduane wa sorry dem ama ne nsori maadi enti so free say sorry no unkobi ne se eye against wo mra
papa tina wo baby obi na oso oton Yesu moja onfreo ti so hwe na se sa Yesu moja no nkodum bia wadaroma tina wo baby na dwene wo ho Reverend Ojaba no se me ma sori mra yesei wo hwe na se wo nkọ ho a tina wo baby na dwene wo ho so no eba sa time bia no na akoye nsem bebre wiase ade ba kwa ya na mehunu ne se asem ma odieni a ye ma na maache timesre mumi anhwe hu ye ni anhwe no kasa yie na ade bi wo ho a edi asemba due pay money transfer bomoden so be ma wonsa ka bie download the application wo phone so na wonso o send this car from US Canada now the aba Ghana o download dia na wetimi asend dia ba ya use me promo code ni DJKA promo code ni DJKA eno na wo use a ubenya $5 dia account sika onipa o send dia brand Ghana nso a ye ntene kapre due pay money transfer eno na sabri ubia eisu midini DJK subscribe to channel no na press notification button for more videos my crowd bye bye.